Dore amakuru agezweho ku ntambara ya AFC M23 kugeza ubu Gicurasi 2026 ashingiye ku makuru ahari. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho kuri uyu munsi. Turavuga aho ibintu bigeze ku rugamba, turanyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru tubabwire uko bimeze, turagera no muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire uko bihagaze, ndetse turagera no muri Masisi ndetse na Walikale. Turaza kubabwira uko imirwano ihagaze kugeza ubu ngubu ku mpande zombi. Turaza no kubabwira ubuyobozi bwa M23 mu duce isigaye igenzura cyangwa se uduce imaze kwigarurira. Turaza kubabwira n'impande zihanganye hagati ya AFC M23, Twirwaneho, Red Tabara ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Ndetse turaza no kuvuga ku ngaruka zigiye zitandukanye abaturage bagenda bahura nazo bitewe n'iyi ntambara. Nubwo itari intambara y'abaturage ariko hari ingaruka abaturage bagenda bahura nazo. Tubahaye ikaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka ngusabe niba ari ubwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro wakora subscribe kugira ngo aya makuru ndetse n'andi mashyashya yose ajya kugeraho byihuse. Rero dore amakuru agezweho ku ntambara ya AFC M23 kugeza ubu Gicurasi 2026 ashingiye ku makuru ahari, aho ibintu bigeze ku rugamba. Kivu y'Amajyaruguru M23 igenzura igice kinini cy'iyo ntara, harimo umujyi wa Goma wafashwe tariki 27 Mutarama 2025. Ku wa 5 Gashyantare 2025 umuhuzabikorwa wa AFC M23 Corneille Nangaa yashyize ubuyobozi bushya bw'intara. Bahati Masanga Joseph yagize guverineri asimbuye General Major Peter Sirimwami wishwe ku rugamba. Naho muri Kivu y'Amajyepfo imitwe ya AFC M23 irakomeje kwagura ibice igenzura. Ku wa 3 Gicurasi 2026 yigaruriye umujyi wa Tushunguti muri teritwari ya Kalehe nyuma y'imirwano y'iminsi ibiri n'ingabo za RDC, Wazalendo na FDLR. Tushunguti ni agace k'ingenzi kuko gahuza Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Reka tunyarukire muri Masisi ndetse na Walikale. Ku wa 22 Ukwakira 2025 AFC M23 yatangaje ko FARDC n'abayifasha bakomeje kurenga ku gahenge bakoresha indege z'intambara barasa mu duce twa Nyarushyamba, Masisi, Kashebere ndetse na Walikale. M23 yavuze ko igomba kwitwaraho no kuburizamo ibiribangamiye byose. Kugeza ubu ngubu rero uko imirwano ihagaze, imirwano iracyakomeje nubwo hari agahenge kemeranijweho. M23 ishinja leta ya Kinshasa kurasa buhumyi mu bice bituwemo n'abaturage benshi ikoresheje intwaro ziremereye. Ibi ngo binyuranyije n'ibiganiro by'amahoro byabereye i Doha muri Qatar. Ubuyobozi bwa M23 mu duce igenzura, M23 yashyizeho guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Masanga Joseph na visi guverineri Manzi Ngarambe Willy ushinzwe politike n'ubutabera, na Amani Bahati Shadraki ushinzwe ubukungu. Ibi byabaye nyuma y'icyumweru bafashe umujyi wa Goma. Impande zihanganye AFC M23, Twirwaneho, Red Tabara n'indi mitwe igiye itandukanye, RDC, FARDC, Wazalendo, FDLR, MONUSCO, ingabo z'u Burundi ndetse n'izindi. Ingaruka ku baturage, ifatwa rya Tushunguti ryatumye abaturage benshi bongera guhunga berekeza mu duce tubonekamo umutekano, ubuhunzi ndetse n'umutekano muke. Bikomeje kuba ikibazo gikomeye muri rusange mu gihugu cya RDC. Icyitonderwa, amakuru y'intambara ahinduka buri munsi. Ibice bimwe M23 yafashe bishobora kongera kwisubizwa cyangwa se bikaba byakongerwaho n'ibindi. Imishyikirano irakomeje nubwo imirwano idahagarara. Reka nizere ko twabaye neza mu makuru yacu y'uyu munsi. Twongere guhura mu makuru yacu ari imbere.